Osibo ye video bi wo osibo na be pena sempa ba won tete Blake okay won tete Blake kura won so won sem na wo ka ne ho so oba basia se mo se mo de asem no mo de njanhye ato saa nkomyesi so dia ade na munya ma ne nya na contempt nche no ono de bi on pese na busua no ye be drag wo LUMBA nsensem ti ase wo mo pe we bia wo na ade asem na court akwaje njanhye abato so se ma ye nsi hene e na wo mo de wo mo pesi tema ni nsi na take pictures na contempt nche no ade no kwa na social media e di contempt nche na so obetima ko ntoko a enka wo de court we de enti wo kofi akwa de so pese say ro hu say ne mra anya adwuma Ghana na ban so nte so enti se mra anya adwuma de a ane na wo mo ma che wo nya wo me se mra nyim so no ankasa gidi se mra anya adwuma de a o che obi ayi de omo ankasa mo de nyama bi chichire omo ho enti wo interview na wo ye no won twa so kura won fancy wa o se bo de one ne nya ye wi na ke be ba so bet wo bo nua ba ne sha ase se wo di funu akosi abusuafo complain nyina de na o se bo ka kire ni nua ba o se bo friend nua ba se maame e kan ma mu sa ne ma we ye nye je funu ni ma abusua o papa ne ma de mu wi a mo betima mo toto ye ejapade am pese mo chebia mo betima che e funu ni abusua de fo mo no bo se betima ba yi bi enti sa interview na wo se bo ye nyansa me de wo na bi o sa asam ne ko no bia wo ne side a wo take you e bia o ne ajasafo nam benkrom na omo ne ma na wonam benkrom dia se wo se wo friend se police for ba se police for uko bia ko ye de si asoma police nko ho a wo adwo asafo wala nkasa uko bia ko ye de enti se woni police for na ko dia se bibia si police for ani ya enti no dia nsensem kasa bi ase bo onto no bo Father's Day ade be kai papa no wo de etu e car e ko bu fence gate akura gate na o car na nyam bia no e robot Black power kubio black power ne ka de robot ka de robot na de ko bu ko bie gate ko adede enko bia bufu nko